Ashanti region and Ghana deserve better. And that is why I've directed that no viable project will be abandoned under this administration. Regardless of who started it, we shall continue and complete it. We are a government of continuity and results. Projects we will continue and complete in this region include the KJTM Market Phase 2 project, and before I came here, I visited the market and I spoke to the contractors, and we're going to accelerate work on it. And by the grace of God, next year we'll be able to go with Otumfuo Osei-Tutu II and open that market. Under the big push, we're going to continue the Swami interchange and complete it. By the grace of God, by next year, we will finish the Krofrom and Mampontein markets. We will complete the Afari Military Hospital and the Sewa Regional Hospital. We'll also complete the Konfanoche Teaching Hospital Maternity and Children's Block. We'll rehabilitate the Babaya Ara Sports Stadium. And we will continue and complete the Kwame Nkrumah University of Science and Technology Medical Center. We are moving boldly with our big push agenda. The World Bank estimates that Ghana has a deficit of infrastructure valued at $1.5 billion every year. The big push agenda is a $10 billion infrastructural program which will span 5 years at a rate of $2 billion a year. This will prioritize strategic infrastructure to unlock national productivity. Under the big push, we are going to commence the construction of what we call the Greater Kumasi Bypass. The first quadrant of this bypass will go through Ejiso and link the Mampong and Techiman roads. It means that all the big articulated trucks that are heading to Burkina Faso and Mali will no longer come through Kumasi City. They will turn right at Ejiso and appear on the Techiman Road. Amen. All right. Abusia Omanpenyi anu disem awodi tu dwa abra. Omoba thank you to o Kumasi. Inyuma hodua aka wose yetwaso ehun komodie ana odi tuja se o Ghana fo nyina abo especially Kumasi for Ashanti region for se nyuma na akeke ka wa nyina no obahwe na emfie di nanimi watimi ama ya complete asanse Kumasi eye bia sika ankasa. And as Ashanti region, let me put it that way, Sikan kasa free aba, so we deserve better. And same be Omanpenyi Buanamo Ekovesity a year Krofrom market a ye jumedi we so dear. I think say enye new ya count on asem and pen bebre say abai dada no also komuncho many fan share a year Kumas a year Krofrom market. Aban yi so baaye no ono so ababa tu nanum tiu se
obehwe amesi eye Krofrom market awon komo ene na nwumre yeba ababedie enti no ba bibia wo bia no so betimi ajoin the conversation no with my voice note e de aba anasa to live chat on ma yensa beka ne akenkan e de ama share dwumadie no na e like e fa e maye from Kwame Mario sanso e na champion chairman so wa ha waji na adwa ye betwetwe nkomo ye yes na enyi ho mfamfrim apanyi ojide se ho ye pa wa ne twia se de engosra na dware me amani ma ye nome de wa ne twia sa ene bibia ye boko na bibia deda na akwan mu de 5fm na yehu nia ekoso update efa Krofrom market anaso komotwitwi bia efa Krofrom market Ghana fo nya ready ayiti ba kwa me ye nice pa o menya bad sa o ana o yen kan kire wara fa hwe asa me kura sazi ice bisa ana me boa o man panyin kofo nwa ketewa ne yen kan kire wara fa hwe kwa me ya be pie mu o ye Krofrom yes market abe pie mu Krofrom market na medical ka tro se na nsen de ani je nkwa na medeti wiase mu because nsema man panyin dondoman ma amade abetu dwa no tese da bia me boti me de me ringing tone da bia me bo eda me bo sorry enti no okay me beda me sorry no papa nso am de morning devotion aye nsema tese asolve asanteman problem nyina aba 80% e de amaye that is se bemwa yes kwame yesefo ano kansempa enti wori na no akan ekura mpo no se mpo no na adwim no ka de adaadan ya abofo ni arrest no na onye maye enu ti na aya na mani age no aya na emede da bia mpese metietie sansem no na ema sabi ohawa yesu hu abo ho mpaye na bisi ye nhia omo office ho e kire ho na yayi ni nyina no sesei ya beka ni nyina bomba akọ ama asem no nyina ya wa ekru nani because ye nya panyini bi obepie abeka se project we say na ekọ ye nya bio se open information a eye Ghana ye problem ba akọ no open information pa se information a wo de beye dwumadie se de ye di se project bi a ye project no kwan ye fa so award contract no project no da ye bewie project no eye ehun sikasem ne ho nsensem biara no kwame Ghana wo pa wonya enunti no okay ama politicians na nkasa omuye party for na nkasa omunim entubo hu na road minister or hwe kwan bi su project bi ayeye no or can different story na eye regional minister enso can different story na KM boss enso gina one corner ono nso can different story na party communicators enso etoto mane yen maako na ni ana ehye me kra ne say ukopie contractor no ho no nso can different story enti no eba ne saa na agese unya wo source bi free obi a ugini di baako kwame omo na ka no kore no and these are the people I rely on them till date ono no a onyina nim mpie ono nso a ni akobia omunim because omo na hye honom no a omo take decisions no but for political reasons we minister and now we government appointee na onim crown timinka eno ana atete up to today na mra o man panyin jondoma ne mama ede ne car ne ko wura ya adima nam se yaye Krofrom market no
hwɛ ɔde ne car ne wura central market inside hɔ nom hɔ na megye didi sɛ yɛayɛ market no because ɔno no deɛ ne deɛ ɛbɛkyɛn obi adeɛ ɛno ti na megye ne di no sɛ ɔbɛyɛ because onim sɛ deɛ party kɔ opposition a ɔmo si sɔfa onim menyɛ sure sɛ ɔbɛba bɛdaadaa yɛn abere onim sɛ yɛn yɛ the decider region minim sɛ onim deɛ ɔyɛ nyinaa because Kwame maame nka secret bi nkyerɛ o adekoro nti a mede me ho ato n'asɛm wei so no Bible say no me nka dɔre ne ho to nipa so ba me deɛ mede ne ho ato n'asɛm so efiri sɛ minim state a ɔman Ghana ɛba election a yɛduru Okay. minim how a ɛyɛ electorate no yɛn na yɛto aba no Kwame yɛni esi ate asese yɛadwen anwan ɛduru level bi a ɛdin sɛ obedeceive yɛ wobɛtumi akeka ho nsɛm nyinaa ne duru da na yɛbɛto aba no a yɛbɛkyerɛ wo sɛ yɛnim no korɛ no ada a yɛmaake o yɛ ada a yɛkɔto aba no nea ɔka a yɛbia a wode kyekyɛ yɛbia no wode akyɛ agu ɛno nti na mewɔ gyide wɔ mu sɛ wohwɛ party bi te sɛ NDC party no a Kwame ɛna mebio analysis kakraa bi na ma mo wagye adi sɛ ɔmampanyin John Dramani Mahama aba ha sɛ ɔbɛyɛ ne deɛ mede me ho ato n'asɛm no so onim sɛ ɛba NDC party no a mebusa wo question sɛ Mahama ne time so ɔmampanyin Mahama ne time so na ɔkɔ a wọn na ebesi na nan mu wọn na bɛ stande wọn na bɛ presidential candidate wọ́n de wàá do wọ́n wàá dwen bubu a o de ka emodin but hwɛ sɛ ewu obi a osi w'ani so a. Most of times na ya na ọmọ vice na ta replace ọmọ. O mepe obi a ɔstande obi wi ni asɛm na mɛka. Ba me kyerɛ sɛ ɛna me kyerɛ sɛ government bi a wɔ hɔ a the term of office no. Ɛyɛ na ne vice no. Ana ne vice no. Eta be replace. Yeah, na just say. Na say ye maame a na anaje na. Yes. Okay. Me sa na ye terrain no. Sa so na tie. Sa na tie. Efrititi nyina sa na aba na. Sa na tie. Enti minim so this time around no NDC for better any table no sense no omobo follow the sequence na ye nyina ye hwe don be and it was effective so it was effective part we dey to asoma me enti no me dey me make kan say me tena se na me check ya okay yenyi ye maame nsi nchen oyoba oba tampa ye bo ne ho ban yenyi ne nsi nchen se on dey e den obekọ pe nipa mienu kan ho wa adwene mu so obenya we otimi so mba on be ma abato na yera ma eye se Dr. Bawumia o se nipa bi obeba bia o dey ye nka ne sa. Okay. What check you trim? Obetimi ehun din ni bi but otimi sa kwa pa stand dia onya. O de check wa adwene mu wa NDC party nim. Yes. Obeti akọ, o nte nko sese. Obeti akọ. Obeti akọ, o nte nko sese. Minim ho hwe. Unim ho hwe. Oh. Bibi na si wa. Obeti akọ, o nte nko sese. Ba wo de ni American ni odofo wa wo hwe me bia me no edi nkomo. Se adekro nti a me de me ho ato omampanyin John Dramani Mahama asem no so ne se omfa ne party NDC no emeto sa achacha we because the time no so no okwa ni obeba bia no ni nyuma a obeye no e na be decide ama ne obeba no so obeto aso ana asa on to aso se de decide ma eye Bawumia no sa pepepe enti no me gidi pa pefe se enya de a obe mistake so obehihye bobi na time ni duru a
abra wontimi ntu ho anamo bia a ode bedaadaa yen na one party ni nyina o makra kọ menyi ni so mbeye sa omukotena opposition 8 years no mabre pa no masan aba ntimi de enu nti na oye nipa foforo bi no aba na oye sa de anka enha me ba wo be di president ni bi pen ana wasa aba bim onim se de bohye esitie enti no wode na no aka a nani abra a oka asa onim de oka no kwame enu nti na me de me ho ato na asem so enti mi say Ophelia Broken Heart straight me de me do nyina ato na asem ne so I call out. yes enti no sa na mpesa mote ase esese because na ye ni baby a de asem na efa biem omampanyi But dada mind you, omampanyi dada thank you to no by you. Kwame thank you to nko betima bede da ase keke no wakọ obetima bede da ase keke enye bohye bia Okay. enye bohye bia Okay. ana onim region na odidi agro no wabeye vice president pen wabeye president pen wasan abeye president biem Kwame 3 time onim ne oye I am they say when your hopes and believe yeah Kwame me de and no kra de ba akopẹ asam na ọka megidi pa but media onyini I see politicians to be politicians. okay And other people also call them politricksters with politicking. They come in to trick you sometimes. And Chama, me said them kind of now politicians, I see them in different spectacle with the info from the show because you know me aye. And one thing I make us say street in a swamp kasa we inquire the emede or say kasa from show working. So me, I'm counting on him. Say president, it's me ye crew from marketer. Me many beji crossing. I mean in the American side. And I require more direct benefit passing will be a cry. So and Kamia menya sa direct benefit no. Ka adentina me prophet of doom. I won't do that. And ka if in Kranshen Sema walking ebetima manipulate a president amanaya anka I will say more than what you are doing. But me, I still put on my political glasses no ehun ni omutimi ye no say one of the talks a omo be kan de kire yen a hwi nsi cause president we ho ama Krofuru market nso na esi wa anya no hwia no wakwa. And this is not the first time I walk as a Krofuru market. One and it does only few vision if you mobile and so about for 8 years or meant me anye. But almost so can sim be Emma Ikrura Asantimaira Namekesi Credit be bem yentime anye Krofuru market. Minim near Tiso and Chama Ghana asem near Canisano. Politicians umbetima maonsia esifom entina me de me se me kono show working uye wia na bebo abaso wo hyeba me so me hyebo entime nso me bossa me de ma president ma ne se de wa hye yebo no se otimi ye wia me so me ka che ne se obey one of the best president enya okrumia me nso me bossa me de ma no so wantimi anya we dey happens to be the say nya bohye ade a oya
definitely automatically wabɛyɛ no wo de bɛhyɛ enya nsi ye na wo se wo ka se me so masema ana me cheza me ka na aka se ye bo wa bɛhyɛ no me sure bo se o ye winner na bɛ se o ka kosi sɛ me ka so ye winner obey one of the best now no we have the best president ebia ye de ne ka won be din hwan ya best president ye hwan Dr. Kwame Nkrumah oni size ono de so nka ho ye ka omo mote ase Dr. Kwame Nkrumah next in line Gentle Jack J.A. Adokufo former president ono say correct man pa senior man yes until na so ka ko say omo be boy form no ye hwan mo o ka ko say omo adwuma question marks wo ho some be boy from there me peda quotation no but omo adwuma question marks wo ho a abre na amanfo can be before mo ye the rest na makasa say we chairman say ore fi me saka ono maka obi ase me say obi a ansha adaachi ye be kai na bo na baso ye nanado o za ase me mitaka pa oh na say nanado de Kwame me nka say o meye hwe that's not the issue nanado that make the entire perception about him me try say Kwame expectation na ye woman nanado na so too much enu nti na ye hu ne say o ye failure no yes but adwuma de obo bi pa adwuma de Kwame even your platform you kura eso edi adanse ni nyuma kakra etimi kakra no yenka media make say Crowfru market amome me say ombeye o de ye yentie o mampanyin emra sesi yentie no adwedi hima me damu nyina ase em say send ya me your kan sa edwai ye sha se ache so e ya rebo say efimra 2008 ye dey asobo from ebesim ne etimi wie na wo hwe campaign na ye no your manifesto mu ye obi bia friend market enhancement program yafa edwa bako 18 e wo Ghana ha ye be siesie Sunyani Jack ho Techiman Jack ho Mankesim Jack ho enti makachire mayor say ontro Emma vice president say vice president the first adwumedie na so na onfa Crowfru market emfa nka ho ebi say the kan ho a ebema kwan aba say ne be ya ma memo ne enua ma ne na apese wudi dwa no obi a benya baby atena na omo efi kwan nchen say ne sisi a yetimi hu no enti ade a nyame adom de besom enti me wogidie se ebedru afia ebe afia eba 2026 le wie ye na Crowfru amen Kwame de bi na afese oti de bi na afese oti coach na odi ekwa akobo ball no ne papa na aka se ball no be ma wabobi na be down se coach no kind of plans wo say vice president ana sa adwumadi no e show mo na odi ahya ne nsa yes to obema matchro akwa no say other market no mobile be ni nyina no omonfa Crowfru market enkan tamati omonfa enkan be say ye wa ha Kwame nya prophet of doom me so mbeye ba me pesa me tro say message ama ya tinsem no nti na me ya asama o mampanyin kan mente o hawa tinsem ni bebre o say 18 me ha oni say 18 project no o de ka ho omuta be ka kire ye say me ha wo nyina ne say omuta be ka kire ye say omo be ye omonye
se eno no de na me Eno ka ano tro ne se ha. kwame se saa no ma ne nyina no o mahu se eso wo nsunsuanso wa abato so nti o ma obi a ne obeka bia no nani abre o Okay. me se o mahu se so wo nsunsuanso saa nsem na ye beka na ye ko ye Okay. beka na ye ko no o mahu se na de Okay. MPP aban ko opposition Okay. o mahu o mahu se no na de MPP aban e ko opposition nti o mo ye no ma bia ebetimi aboa na omo nso atimi anya stand ene eyi kakra na omo to de agina kwa me se odi ahye oba akra nsa ne de ebefa because ema ne market de sa wa ne twia ema ne market Ayo mo lie pa. Ayo mo makola lie. 31st month eyi wan wan jeje ne yere enya makola e de omo ye ho me se Okay. o de ye nhwe how things will go obeye se wanya se wanya na omampanyin John Oban mama pese ogu NDC aban no simple enti ne members no omopa from now onwards almost start no more the pressure no me because eno na eye former road minister amakwata begina eyi beka se obeye 5 interchanges ba akokora wanya oja okoye no sata ne ato abawi o ya to 2020 aba na wie ama MPP adi nkunim ana efoforo no ohun se MPP na ebo ama eka ade anka omu kofie no ana oye se ma me hyehyɛ bɔ no ana obe hyehyɛ bɔ maako 5 bapai kasa ne bo so ewie na eyi regional chairman untumi nso ba kwama chairman so ye chi no asa wadwo Se o party no no ne asache wa badwo. ave O ba ya badwo papa setai. na jo maintain nkamfo bie Me se o badwo setai, o badwo. ono so betena ase a Chairman. obeye allo press conference bi say eyi Ghana kuma asantefo kasa na osra aban say president somra me na ohwe brofo bi o kan ka ho a na mia me hu say odi enwa agro Okay. so ati ase intermediate MPP mistake no mo ye no NDC former fakuru nsuom Okay. na aya So on ti de omo kan free. omo say omo de MPP ko opposition for be 30-40 years aya on ti enti no so pesa wo de party a oso e wa chen na pesa wo de no ko opposition a e wo say wo ye ade a e bura adwen ne ntiase so ana wonim Me jini nyina atum. enti no me de minim say omo nim de omo ye nka omo de regime be di agora nka nya Ashanti region sana pesa wo te ase san komo de region bi be di agora na enye Ashanti On region say mama bai. Ade ba ko a oh yeah, I think say yes. Also on share dan starting project kesi bia. dabi Like onwa kasa project bi also on share dan peja bibi sensi wo. Former and I say past president ni project ba ku mienu bi na omukutakutem no omukutakutem. Unim say me no ka say National Cathedral ọmọpanyin ahyɛbɔ sɛ ɔmo bɛsese din no na ɔmo asi ne foforɔ na ɔmo asi ɛde din foforɔ asɛbe different purpose what matete ho nsɛm bi National Cathedral yes say ɛho audit abɛbɛ ba abɔnten a ɛmɛ National Cathedral biem ba National Culture bibi to aso National Culture bibi but serve as cathedral biem but oba beto aso wo gide so beto aso ana won to aso Kwame eno de wo se National Cathedral wa Accra me ka Kumasi asem ana me ka asem na esi asem eno de eno so eno de mintimi nyin ni so obeye yes mintimi nyin ni so we ko eno no one
nipa dodo na mpo etia saa project no nipa dodo na etia saa cathedral project no nti ono de obetumi agya ba Ashanti region nsem aye kan different from the woka no dem na me dey example say boshe no nya ha nko a ana me kire say Kwame boshe bi wa ye nkohye no wa asefie obetumi ahye onam fofo bo onye ba wa asefie die wa wani tua onkohye saa abo no obetumi de anenam chen ba wa asefie de okohye bo aye de abra wonum so ntimi ni so obi kwose bo say obetumi atai na ase wo ma ase wani ba no so na ada ne ta o de o say insebo ya se enu ntia unu adukonti ada na eta no because wa hyebo no ontimi nyai ti na so ofo so ye ena da na eta no eti no but chairman me say me long and short na say me need believe what politicians nowadays okay because ana boshe no edoso but at the end of the day no ubon say boshe no be share nyina no na nokure bia enim me no nya ya follow jumedi ya che Kumasi International Airport data wodo me nya show so kura beti makan ene ye date we ne etu ne da kwose date we ne etu ne da kwakose date we on say emma next time bia no o kan asema obi eji watu no eye den eno na ama asema president akan asema doubt no but senkayade a politicians suban entisa enka we kan 100% we a baba city a wokoi a enyo no na ebe hye ne ketia me ayi a okwa akobo bi akotro letter akoma ne se ontwa ne ni mehwe krufu that alone na chem se monye that alone enyo no baba enfu Kwame oi ensema na de okeka de na se oka se onu a na behwa ame aya onu de se enyo na ebeye o de behye minister bi nsa o de behye minister nsa no maye the same thing now we wan fan she minister nsa or the chef vice president nsa o se de vice president nso di behye obi nsa on fan she obi ansa o batampa o behwe because onim say se maama o ma panyin do no ma kwa o na eba enti obeye ne ye se de beye ono nso de beye campaign ono hwe ma me nkire o asem o kan ekura na wo se e ma ye kulu se e strategy onim se maame no na eba begina enti no oya o na maame na akwese maame na yeye maame betim de campaign ana wo hu line no me de chairman me say omonye we strategy no mu yusu maame ne be ye sa market ne yi ne Kumasi no man bebra oba be campaign wa ha ye be hura so no wo de awo fa di agoro chairman me say omonye me so mbe ye Kwame ofie ni kwan no omonye we do mbe ye because MPP Kumasi stronghold it is a kapa enka omo ye ama no ma ye easy dia mom said o kan se na adu nim so oko enti na meko na meje bi we akiri dia enka project bi se ya amanfo every shim ye kan wasem de bia no ko be no wako wanye na adu the last days no na ne nkomodi mponya amanfo de na adu last days na ne nkomodi mponya amanfo de onu no no timi ka se manfo so mo se mo nkoto abamame o ka kire kwa abrefo no pato so ati ase ba no nim se nya den ai beto aba no nim pa so mbasa me chose politicians o mutimi ye bibia bi mimi gidie enim nyina ne se ya tibo se we yache boss and dosun and politicians that is their strategy and sama e the woman a obeka mo anya ho ahotosoro but omonye
It's where one of those conversations only have and come to light. It's me dear, make catch a president say, on prove ya na your doubt will move wrong. Say obey. Me can't doubt in Thomas's for no. And I'm telling you, say, we have different conversation on this growth market. 2026 and around the corner chama. 2026 and foul. Around the corner. It's no sugar coated west we no. Ya take from one chair check. But on yet. Kwame, say no master sound. Say. Okay. And no master sound. Nanado de no, my menchero mu. Nanado de no. Na MPP abana nkasa no mutrimi omu de. Omu fa ne sa Ashanti reading omu dia. Enti no. Ni omba ye bia no. Ye beto ama omu. Sa na omadwene ye omu. Enti no ohwa omu MPs ne omu yikura mire bia ye Konfanoche Hill Konfanoche project na eye opimso edi animu ye no. On say all launches sa project no okan wase so mama akra tena ya omu dedodo. O mama enkran hotna ayo omu de too much. Omu ma back. So because omu nim say Ashanti region die eye den a ye beto ma MPP. Enti no omu mo mani enko ye ho. Omu fa ye sapofunu. Enti no omu mfa ye nya hwe. But enti na make sure say afeni at mo mahu say yemfa wo ho biem o. Say yemfa obi a ho biem. Ye hu say abrabo na ye ebo no. Nye obeti nani masra kire no na wo sta won so sre kire no. Akokọ sa kire akroma akwa me nye ne fe ne obeye bia mfa. Uti be ase de. Na se me ebe na ma kan wie se me mente ase kra eyebe minti enko ade mabu ne awodwe na bia me so context na mpesa me de hye na nya sa na te se ne ebe de bia etumi ahye ba bia ne nya se ma chechu mu no ate ase ba ne meka kwen se MPP aban ebe fire omu take Ashanti region for granted intino ne bebe o manum bia na omu ka ne bebe o manum bia na omu ye enso na yesu mu kofa yi levi de baaye mu kofa ense no mo bebre kwa me pese me cause angle no e ma afi kra de mu be ma ye hu se o man ne ntimi nya ne hwe sa na wo se ekọ no na anu ya NDC for ba ya hwe se do mo de dollar ne call speed afi na obi a ebi se fake ebi se real ebi se hwan ebi se hwan me the whichever way it is no enye siye se Kwame gold board for no so mu nya sika pa afri gold na omo toto no mu no enti sika aba kronim omo osika enti na maka se project no mu so mbaye no omo ni si omo nim de mbaye omo de baye okay na se omo timi kọ ne saa level no omo kọ na ebe yira ma MPP na me ka kire o all right ebe yira ma because on say eyi omo free MPP call na anu ye be 7 months 6 months 7 months ye omo beso mo san ba biem o hwe ne omo ye nyina omo beso mo san ba on say e too early so mo ko omo ho e blame game ana we are say na we anye say omo nyina na omo kan bo mu na omo ye na no ma ejigu ye intermediate ne America ne say NDC enye small party watena opposition ache ana waba oba ye onya 1 year odwen nse sabi wagimi so oba hyebo ewo aha den chemanum me see o me hye sa abo no wa ha anko de be ko different place enye aha sei na eye yewura nkasa ne panifo akopie mu wo eye Jubilee House o hye sa abo na onu ankasa aba ha be hye sa abo na Kwame menye sure so de be di sa agoro no all right
ene na why na adwen Mr. say Brother. obobo NDC party no e de ahye briefcase mu na 4 years no so na okwa od ne nyina ekọ ebi asa na why na adwen de a ene no ano no na ne aboye nyina asa na oye no ntini ene no de ene de na nke yawu because they say also ba besiesie baba yara sports stadium kra they say odi bi ka ho mo enti de yɛn fa ne sɛ ɔkeka ne nyinaa ɛde ama yɛ tirim ayɛ de na ɛso na wanya a me sɛ wabobɔ NDC party no wakyekyerɛ hyɛ rɔba bag mu na ɔde ahyɛ ne briefcase ma ɔde kɔ because yɛde hwan yɛ wode bɔ obi din yɛde obi abɛgyina ɔbɛlusu wode yɛmfa asɔfofoɔ Ghana ha nyinaa na yɛnya wɔn mfra na yɛnya wɔn nipa baako wɔn nyinaa bɛlusu obia ne hɔ a yɛbɛto ama no biem me na meka kyerɛw enti no All right. nea ɔyɛ no onim de ɔyɛ ɔde prepare grounds ama de ɔkɔ ɔba bɛgyina mama no na ayɛ easy ama no ɔmo yɛ strategic o ɔmo sɛ MPP foɔ no wɔ nkorɔfo ɔmo sɛ MPP foɔ no hɛ nipa yi ɔmo anim ɔbɛ sɛ ɔmo bɛyɛ presidential candidate no o de hɛ ɔmo yi ɔmo anim sisi akora yɛ no baabi a bɛyɛ 1000 ɔmo nyinaa nso obiara de ne ho ɛnso o de hɛ NDC party no asɛ ɔmampanyin nko na ya project na up to now nti ɔmo nhyɛ de ne obi a ɔmɛ ɔkɔ a ɔmo de ne ba ti sɛ wanyɛ no ma bi sei wanyɛ ne ho anyɛ no ma bi sei ama ɔmo ankasa nnwuma ankasa ama ɔmo a na ya nkɔhwɛ personality amfa nkɔto aba a kwame ɛbɛ shock wo ɛno ho adwuma na ɔmo yɛ no so ɔmo nim sɛ ade decide nti bi deɛ na ogidie wɔ nsɛm na ɔka nim mo All ogidie wɔ right. nsɛm na ana Chama otumi yɛ si nso a ojidi ewo. ɛbɛboa no Chama si ojidi ewo mpa. Edward Edu was, I believe 100% President Mahama will complete Krufu market. I don't understand Kwame. All right. Albert Agbenu, I say that's great difference between people of Kumasi and Accra. Oye Kwaku, I say we know you before. He started again. Albert Abebe was the people of Kotokum. People of Kotokum. Okay, my main fan say, who did the bridge for them? Will you be ashamed? All right. And also, Asema or the about Kotokum ye. Kotokum ayi nansen ɔmo bridge no sɛ ma regional minister ɛbɛ yɛ ho ayi ama road minister ɔmo kɔ hɔ kɔyɛ nti ɔmo ayɛ ɛde ama ɔmo Okay, Kotokum ye. Kotokum no ɛwɔ Ashanti region ha ya na menim baabi pɔtɛn hyɛ Nti no omunya bridge issue. yeah Fix am. yes ɛba social media ne so obi one of the vloggers no kɔ cover na ɔde bɛto abɔnten Okay. nti Ase regional minister ehu yɛ na ana ɔpeke ɛyɛ no ana ɔkɔyɛ nti asɛ ma ɛgye din pa yeah. Me won say TikTok go viral kakra. yeah Afina yeah, Makai sa bridge no. Chairman, bridge fixing a tour bar. MPP for Sisa River and Owabi. Can fast say. But all the same, yeah, Kwame you do mechi. hwɛ yɛnka nokorɛ MPP etake Ashanti region for granted Edi enti na ma wo cancer. me say o the regional minister na former regional minister o the hwɛ Simon Semens. one fire serious But chairman, say your 7th month. Your 7th month. Ya the boss ya president abeshe yi to nchen a. NDC aban by project ben pa na Kumasi ase a. O master tini gidigidi. o ka 7th month asem na wa 7th month asem a obusa me say project ben na 7th month ono kra order so yi nkrofo
mama post enya na anu ya na say don kete enya ni post or da so yi ni post what ya Nti say nya abotre. enti no Nti se nya abotre. onya hye ni project a ode agu akwam so ba ya ase a say wa ma deadlines ba bia an hye ase enti ye no onim time ono ankasa be hye ase ode be wie enti ye de ye mark ni by deadline no. Okay. The only ones are Okay. ewo ha e koso a ogusu a like e to aso no eno de obeto ye a egusu a e koso nti eno de ye nhye da nka se ono na ayeye because oba nyina na adwuma no e koso even though say anko betima stop no but adwuma no de e koso aha e na ya na e ma omo abandon project no because bia na make say ye nka so na yeye nti no ono no ope no mo be ye no de akostande election a o me so sa no ma we so because ebe wie no ebe ka say na nado na yeye na nado na yeye na nado na sha ase na nado aha but the fact say what ase say obehwe na ono na administration sa no ma we na eto atwa no it means say Plus. yes and eno na make say eye president ho ye nwa pa Oma panyin John Roman Mama no why me nwanwa this time around. Say nye faking bi na oye de a na e real de a. Ana wo hwe na point is no maba na omu nyina ye social media for. Social media for nkwa na oye omu. Hwe original minister. Social media. Enti ono no omu pick feed ni from online. Omu problem bi kura ewa echese obi anka ho asem kwa no mankasa akosom no makoye sa no maye no enti no unya post nko a ombekọ ho se wo region ha nko a hwe obi sa akotwa lake yesi na eyi president bi ko se jeje se obi ase ekọ na home na sa dan no awa tantantan e basa anka ebetima sisi o de tourist eyi kwame ohun ye no wakọ akosisi ho aya no nso Okay. a trend sa so what ya say enti no me hu ni say a strategy bi na omo de abewura system nim enti no sa region we de me de bia meka say 16 regions ni nyina e wo honom no o per region bi de na di agoro anya Ashanti region because yen no ye ni bra abato o per region o ma ni bra abato o mo fa abato World Cup e Ashanti region e dru abato a o mo fa ni agoro o mo fa ne say o mo hyebere na o mo betimi asesa afiri honom nto o hwe all the other regions ni nyina se ye ju tum ne ye to amawa uhu se ade we de ya to atia me enye se o obehu na akra ne yi na ase abalance kakra bi ne dabi uhu ne clear se ade we de ya to atia me sana Ashanti region Simeon River also say don't forget Kukum Bridge. Hey, the amount for you, Chairman. They are pushing me to war. Kukum Bridge. Ain't you know Kukum Bridge no so one year. se eno ana ba ko ne kan no kotokumu se de be no em say the same name na na omo Chairman. bobo ne sa no Krumia project ebwa but yenhwe project so nto aba yenhwe project so pa to aba and I can make say na Ashanti region for so you ungrateful to AMPP aba say you can say yenhwe project so nto aba and Ashanti region for you ungrateful because MPP aban omoba ni chairman see you can project especially efa akwan ho bridges are na ha adwen a it taking lives minim she kwa minim sisa river nim owabe omo fixie
ye can sub rules a mo ye kofa malku mpatam wona hwe kofa soame onom ne kohwe eye kronom echironom kohwe atosu kwan so no mo ye wo ana ye kapa kohwe santase akwa na ada ho musu santase apri omukoi say ye ka project there na Ashanti region for you ungrateful to MPP for because ye adwuma papa ti dientina ebi mu person chese Ashanti region kwa more na MP ankoto aba e dientina ma kasa because they are disappointed. It is normal when you so ato aba dia. Why are they disappointed? Our brass are normal when na ekoso or Ashanti region. Why are they disappointed? Kwame. So yenja bridges asem no. Mate. Oh dear. Mate. Tie original minister. Who dey tie no. I don't know make us say former regional minister no wamwa party no. Or can be an MPP equal opposition e was Ashanti region. Or can be. Say no there was say young boys no. You use mo because me sure say former regional minister no kro nim internet kro no ma de kro enye me nwanwa because mo na enye omo time so na ba nti omo hunu mu say wo hwe Ndi o matema on bete. Oh eno de nkrofo na omo ya so obi be ka kire me obi de kire me saa no mo kaka tie wo de tie mpanyinsem kakra tie mpanyinsem kakra ye wo ko na chisa ba bio efise nananu mani ye wo ko ni mprenu oba ya 2024 no so mutu ne fo mo bompa ye ma no mo kire na kwankire ampa so se enei si yakase the experience pa to ho dia na ya baba his excellency John Dramani Mahama mafutu nti no experience no onya bi pa December 7 2024 ye kwa ya de agudie ni ko hwehwe so no ya nu first half okra ana yehu se bibia de na akwa mu a mo amuna na mu bibia ogina mu ma ye ayeto no so aba as president no na no kwasem ne se wasa ba bio aba ba ye president of the Republic of Ghana na nanom Ghana abakosem mu no ebi si seida se omampani bi akọ na wasa ba bio na my doctor yi ebi o ha obi ba hospital na wo owu na nankopon ya dom ne atimi gina ne so a manisa atimi ba nkwam a oba nkwam na wo na setran na na montuo na wutimi wo se enema bi asesa wo mu eye no kra oba 6 months yi enema his excellency John Dramani Mahama aye wo Ghana ha no ebi nsida bibia obeye bia no obia wogina nche a wo hwe bia busa se enti papa enti so se hifo de tunifo na nanom ya moa na mutunifo moa na moboa no tan na chi endei yahu de yahu na nanom oyi me as regional minister ampa mimfie no de wo fom ensiasi akwara hu ni sa wo hora oni mpanifo na didi ya papa his excellency the president onya machitai onya asanteman mu bibi ebesi bia mo befre ye bia ya de ahokeka beduru obia no na ya papa his excellency John Mahama na etaya chi enti sa dwumadie nyina no yatimi adi e wasanteman ha enche bia asem bi ba ya akoduru aye otumfu ani makotokuom na nko mu bridge ebu ede agu omo so metia mu frɛ papa his excellency John Dramani Mahama anos road minister call ne ko hwɛ ne enye ne fama asanteman airport runabout yenyina yenim sade na wote asem ne ba ya beduru ya papa Mahama ni mu a anos road minister call ne enko ye yes Kwame me share na me play we ade ode kan asem unse nya ibia o bridge na ye kan ho asem na o onso o kan wa ha No correct. airport runabout o de de be pa na ya ye ho enso na ho tututu amana
portals or coffee lay no. O say en America no. Former regional minister. Hwe no ma bebrea na dan kwa beye wo region ha. Emu dia na otizo nya be ka. Yebusa ne kra wan hu bia nka. Yes. Matiwase. Na meti de oche na se apese oche se na omo communication about Me say ono na eye the president of the region. Na o de ekoso region akura unim a wan na emeka bi ma wo. Sama mesia no dan no. Na America no. Sa nse hunu no sa na ede party no ko opposition no. Me say airport runabout regional minister gina ho a wokan. Dien pa potin ni ayo airport runabout. Airport tools bi ne ba honom. Portos no e ba da bia momoye. Na ado aya enso o ma amfa anye esem papa bia nka amfa ho da. Hwe na rules ahodo. Ti acha se enwuma ahodo mo ye o ma amon da ru. Dabi. Ojin sa regional minister we na kwaye atafo bridge a anka yaso be ko didi. Ode yan fan cancel. Anka yaso e be ko didi. Kwame as the Lumba style ni o. Sanete Lumba to nyuma asenye de. Enso utie na ya wo de. Inti oka na ma yes na anase ebia ne se ya ka mo ato trim se kotokuo bi wo honom ne akwa bridge bi. Unso de be cancel. Uti o ba bia unhu bridge kro sana ye din komo. What I say? But so now say our politicians and fatu omonso wa bra omoye project no omoma beto social media omoma ne common to people na ebasa den na waya aye easy to refer because they all can no mate wase ogina ase no o preaching no ma papa o maye in this short time. Yes. So what I say? And so omunsi hospital bia o omunsi market bia omunsi airport omunsi bibia ya na yakasa ye monumental no omunsi bi ba ohun no market nkete no se de ojani padom anim na o chechi o de tie no ti akora a wonya ka wo beto no wono onam a obusa ka cover bo eti how bebra makeke ka ho asem yi ya papa his excellency John Dramani Mahama wo ha obeka sa bewie no na mo ma wusampa ba wo ba ye no oba ma asante mansa ba e de magana efise de wa rekoto da no oka so be rekora a atinidije bia ne dey eni ho Kwame on baby obere ne points na dey kono. Yeah, like o propele amanfo adwen for president messenger or the one. Now, I love what he's doing. A massive one, Chairman. You say wambo wa benya, ubi ambo ma. Asem na no. You need to blow. Yes, you need to blow your own horn. Ma amanfo ente wonka. Say on social. So they are doing great stuff. Yet, the regional minister, and maybe he has learned from past regional minister. Yeah. Little mistakes by not letting people know almost great stuff from On say no. Mekrana menya regional minister no. Makoka Sisa River, Maka Owabi Bridge, Maka Santasia pre-quire or moye a buakwa quine. Tisia uja maka bebre. So I didn't know wako interview you say no ma ben na mo ya o si emra office ni meti. Abra office ni pado se ne beko office ni pado se ne beko. So okase na omo communication skills there say e wo forma eno de no correct say na omo communication skills e wo form but omo boy adwuma na chama yen kan say enti yan nso ayete wo manim se nipa ne ye adwuma na wa meka wa me blue ono aho na enti yen so ye hu ana. Okay, Kwame we dey tiawa say yes nipa no so say yen so appreciate because what is fantasy pre na mo bre kwan ho efuturo bomo wa fixe oti eye ohwim
atafo akwan so ensuo fam nsuo to awaka soja wa fixe Susa River atonsu onom traffic akesi amudi mukofia na musu wa fixe it wa fixe we na ewie onsa mebo de roba abra mahu Kwame yemfa eye Santase Pre de no nye example said de wo kana okoye Santase Pre kwan wie no the first people on be hu ye Santase for no e pre for no mom tete sa kwan so no yeah Kwame obi betima atena patase onte da no correct onko ehwe onko hwe nti no onte nti no se obetena radio so obetena TV so na oka obi wo abrote kro obetese aye Santase Pre kwan nti in this case no heard the effect na ubehu se nipa 200 ena wo Santase Pre on hu ya 200 votes ana ombenya because memeti akra na ebusa me se de pa na MPP aye wo Ashanti region a mente Ashanti region me wa akra enso no base of niema tete se nkrofo kan nti no betimi abobo bidin na say ye program ya ye obu a o ma oba Ghana kra che several years on si Ghana da enso busa na sesi a project e kwaso Kumasi na obebo atrew enso sen ebia ya ankofa ama ankonte nti say nipa no ye ka se aba we aye bibi obeka se den hwe nkoso nti ni Kwame regional minister ne de obo party na boropa otena so 8 years obo party na bruta because ubehu se oba na oka o radio so na oka asem bia ekwan bia ye ya obi so ma yemubu ne dan ho asem na oba beka se nipa na pe compensation ono no mfa sa sika ne nkoma no abra sa sika no omutumi akoyi kwan ato ba bi foforo so atase na we nyina achi aka na kakra me akoto aba ne abecho atena ase se bobone ma miensa so a maye wa Ashanti region project akese miensa me say oka Central Market no akwa ne say Central Market de munwie ye ende munwie ende enwie me pede e mawie ene de bra office e kire onom na e ba mu no so enso ka una plan ni na ekura osese yeah nka o de list Bantama inner roads o de unim kra ni aye Bantama inner roads ni aye Amakom inner roads ni aye Ashtown inner roads ni aye Crowfrom inner roads ni aye Swami inner roads ni aye Asokwa ni nyina aye Kwame eye ize enye easy sir edum baby amaye o de fa inner roads ni kra keke ne eka kai mantamo ne bobudi ni toato so o wi ape bridges bi ne bobo papa ye nhunu bi anka say emra no office because ye ka say omo project kese miensa no na adwen ye Central Market airport anabo ankra ho no hu say ye nwie yeah enye enti no Kwame say asem no critical eye sa minister we na any time anka yewu Kebia 5 no more pen combine about 20 airport runabout na no crowd dey kan say airport runabout we Kwame airport runabout we ade ana ase kra enru singing room ade ana singing room kra dey so enru toilet o say ye dey your toilet ana nkete photo kakra bi na aye yi bi na omukoye meboa yes and so say the OC cast your JHS near o say bi ono say ohwe na moko break na mo ba o say aha
Say na car say aha. She say we aka 10 pesos was for me. We say aka 20 pesos was for me. Now say scan kiti a oji odi head was don't give small money chance. Obewie no. Don't give Na small. wonya bam. Yes. So minister, ona only say Isha, but don't give small project chance. My mom for say ade we and you buy. Yeah. I didn't say. I think make us say he's doing great stuff. Like he keeps on updating people Yes. about a normal omoye. He keeps on updating. It's a mania vibrant. It's a my work as oh yeah, jumo. Also, it because like Omoba and Oman Casa personally, almost starting project. Ohun ade bia ya obehun Project sika. all that. Yes, project all no most soon, but I know the chairman, Yambo Mabasu. Say, I say my Makadam say, President Mahama, the second coming chairman. So one starting new project. Not the old one, or Beshem Yvi. I think say you be best one. Ometo aba ma Because no. chairman. Yes. Oh dear. Do my year go on. May sham ye and people will love him for that. Yeah. And obecha sa narrative nim say we ba we metwaso so otimi esa obecha sa narrative nim ama bribia no ye be refer ne say we ba na we metwaso a enka president ma ba enko be wi ekuru market. Nko be wie maternity block, nko be wie afare, nko be wie wi. Entinka amafo ebe hu se sa asem no se ni papa ba esesa. Yeah. Chama ye hwo se enkomo nketinketi bi e wo no ma ya politicizing ni nyina emma e past president ni o man fa ni serious no. So one starting new project bi out there, just imagine cathedral ya o ka say o de be culture blah 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 stuff no awie ni si wo. Eye Boankra wawie wabewie afare Central Market Phase 2 wawie airport wawie ma international no edimu abomodin ama edebe project baby Lake Road akwako wie Anyankwanta wawie Konongo bypass wawie chairman obeka so ba wa mehwe all in the name of enyo no na start yinti wa mehwe Untime kura nkasa. Ultimate Kasua Meshi. And that narrative name a big trouble and obtain a good name because the discerning people enough who address it correctly. Say Ujama ye be chiri mu ye. Say crow from my carton bronchi be dragu on the baby ye. Kumasi International Airport na international flight ma ono na be runway ni man wie you get discerning people on be church ade ni ya ma amanfo ate ase unim se ne cathedral na 58 on and se me page ba na ko 97 and so different accounts so person mo kire say aban ne end this kabia na o se na na do kura no yes akopa na chew because Detroit for no audit for no omkoye no omsi bibia ye kama different accounts so say contractor no last year 2023 or baby last 2 years and omuje adwuma no enso sika na sese ko nyina akọ iti afi na aban and instructed attorney general say amomu ntua say sika ni biem. So are we going or we are coming? We are going who is saying the truth? Different accounts say Nanadu and Niska, Pastors B and Niska, BBI okay. Different accounts say 2023 no muja no esikabia na say ko sikane da so ko sikano atama ya kenyeska kituo. We had it.
Yes, Kakito asem ne account. March 2023. Ena contractor ni jaye. Sika no na ko eye Nehemia Group. Nehemia Group. Sika omoje chairman. Enye sika kitu 523,521.03 US dollars. Yes, this kakitwa. Ena neko. Afe na ya stop wo. Ema sisi wo mo keka eye 97 Tamai. Asam no oka so wure ma ho na obufu. Nipa odi asam ne beto abonte ye kwachi ofosu. Ono so account odi to abonte no. So cathedral no. Na se kwachi ofosu no ono no oye NDC ni. Ana yede asem na koma independent auditor wahwe asem no say 58 na enti kwachi ofosu account na oda so kana Me chese on se to make us account na be 2. da bi o ono ne de ende say ye defeat no because ono no de every party ho na eba enti of course anom be ye no. Okay. But Deloitte for the end there. Omo independent here. Omo internationally accredited adwuma omo ye no. Nti omo de oba no e na yasom. Okay. Until make I say now I don't know enama bonti amanfo ka say then omo di pastors na tem omo di nanado atem also omo kopa na chew because Deloitte audit for no so omo chesi bibia ye okay. Ana ofusu kwa ache so de ne de nam baby. Sana nam pesa me cho say ensem mienu na erane. But say your manya eno manya ye accurate bibia de da na akwema. And confirmation should be accurate. The time make us say time na NDC for air tarnishing and nado and na ban say o ma diska na ho no ma kwa kutu awo cathedral nim no. Say na bibia ye jani wa chama e den na si wo mo kwan as said the wokan ye. So mo so be ba abontin e the right account about beto abontin. Say oh ye diska bia dwumadi ni say because so follow adeni ya omo for professionals so ana no mo ye adwuma adofia ana makofo no mo ye adwuma eso eden ne si ukwan so okujato bi kan bibi say oh mo baba ne ka mo diga ne sika na mo so you rightly know say ada bi ye ndi sika dia na dwumadi ye die ni say netie say ne dia ma we ye tue mo half percentage say ne dia akọ sika ne ya say 58 na mo kan no entisa eden ne si MPP for kwan se chama on ba beka bibi a kire Ghana for a omo ma yesim ko chama metima can emphatically said national cathedral can be into na MPP for lusu and no see a part of your problem of course. So eden ne si wo mo kwan so mo be ba bonti abeka no kra kire Ghana for se mundi sika bia yeah. So ye can say no communication skills for former chama ye no kre said the right for ya se me omokan se stand as truther na say nanado answers ka biasa pastors na diska biasa na bibia ye genuine na false information about bontia e den ne si omokan so sometimes as a politics no oti ase a enye yi mo so ma no de mo so mutimi kasa chama ntu so bi di ntro to so a untimi kasa asem a ye kan ye ntro Omo say ma o trend. Ebini sa oka you see so said the ofusu kwache kanu or insider now he's not speaking the truth not the right for no is the truther as it stands right now crowd same people for among kasam fam Omo MPP omo kon de be ho so obia kodi obia camp ana obia pese obeye flag bearer enti ba omi camp ho ala ayi e friend say Kene Japan camp ho ayi Bra Champon camp ho
bebre enti omu nyina no obia pese oba ana ma party ni mo ache ana enkom hye nso ebe nyina kire se kan Japan ne bedi ana eti se enkom hye nso de se ya adwuma oga na ha ese efri quarters bi ba ezo no se owusu bempa omu ya age ne enkom hye di so ese de omu ya hu se papa no hye enkom a ebem enti Okay. ase omu teta onye gya atuma na ba bia ewu ebi kura akwose ya nsho mu enkom by force but Yate. sanoma no ana hapa MP party de kwa meja dem wo hwe party na de omu ye no omu ma ja dem dodo Omo nkoso na ade bi on ma fa also omu ye eja ne etu. internally no ma resolve but omu nti Yeah. ase abronya nso te Yeah. bono region no nso tuja gu park no so sa All right. ti Champion. kwame Any emfancy sana ete. Yemfensia. Yabeda adofo ase se yetra sisi amusumunya adaje na yekofa ba muni nyina enso ebobo. Ene yeba Krofro market. Ehun nsem nya ne se yem president aba be shebo se market here esi wono for a very long time. I think say 2009 28 wono ba besi ene 2025 bino ka say ye jai market ya to wono ma stage e wo mu no ya de sa no hye president ababonti ababe shebo say bebrem 2026 de na ya de se bibia etimi adeda na akwan ma Krofro market obehwe ama bibia akoso wano enso ewo no we ebeto jawa bra oba thank you to okumase na onne na pamfo so bebo ehia wa ase na odi nani ebehwe e ka obo anamo behwe se de no ma ekoso wa na odi nanu disem enso atudwa as to say de no ma ebisi akoso ewo ha eno na president dia betudwa Kof TV Ghana yeso ebetena ase bobo ho ni nsema aka foforo nyina no de enso ebre wo dwumadi so te champion chairman de animu cheche nsemu kama pa ojumedi so frem kwa me mari misumedi jumedi mu chame edibesia na dafo ebesa nso aba beso bye bye. Yes, Simon Mwako Abasronko di Kof TV Ghana so. Wo Kof TV Ghana so no. Ye bota ye ni yenjumedi etitiri pa ne se. Ye beboa ma mpuntu nyuma akwaso ye wano wo Ghana ha se. Ne se enti no. Ye free wo pepa mutu ye hugu montene so kokotwa mpuntu nyuma ahodo a. E kwaso wo Ghana ha bebia. Se ye akwan foforo na aban no ye. Hospitals, airport, interchange, school, market, stadium ne ni ai keka ho nyina. Ye ni yenti mwanwaso wo kokotwa se ne dwumedi ni sifa ko. Na afei so akwan ne miai wodo wa atete apansam so no yekotwa se ne ebeya ebetwe aban no agenesi so na wakwakoye wono mo ewo ho ne nso mwa dwumedie foforo aye san di no wo Kof TV Ghana so ne say ye interview Ghana fo e wa abrochi ananse wo man yi mu a watumi adi yi etumpon wa abrabo na watumi akyerkyere ye nkwampa wodo a yenso ye betumi afaso anya sika ne de ahya business ase enti mema wo rain fi say wo be subscribe to ye YouTube channel ye Kof TV Ghana na wemia notification bell ne so se ne ebeya wo see yen videos aye dropping ni mu ba kokra.